Kao što možete i sami primijetiti, evo posebnog ugođaja koji je prikao u sredini. Olmong, Cohen, Nacho i Ziv, Vermut iza njihovih leđa, negdje također. Šimunić pokazuje Kranjčar da je slobodan Rakitić u sredini. I evo oduzete lopte našima u dosta opasnoj zoni. Evo prve prijetnje Izraelaca, to nije bilo uopće loše. Etaj Šekter. Prva minuta, jedna neopreznost, jednostavno izgubljena lopta i otvorili smo prostor Izraelcima da si malo pojačaju samopouzdanje ako je bilo straha na početku ove utakmice. Za našu reprezentaciju Modrić, Čorluka. Čorluka uspio je proći ovdje Ziva i evo još jedne dobre lopte sada na bok za Olića. Olić ulazi Kranjčar u sredinu i Auate to čisti ispred Kranjčara. Još može biti opasnosti za izraelska vrata. Olić. Treba pomoć nekoga od suigrača. Tu je Čorluka i lijepo ostavljeno petom za Čorluku. Čorluka pokriven je bio tamo Dudu i sada će pokušati Rakitić. Evo vratnice. Evo vratnice Rakitića, još to Izraelci nisu do kraja izraelskog vratara. Dodirnuje tamo branič Cohen. Taj pokušaj Strinića mislim da pronađe nekoga u sredini. Mi gledamo još jedan put taj siloviti potez nakon ovog čišćenja Benhaima, Rakitića i vratnicu koja tamo je probao proći po desnom boku Elroy. I od Šimunića će krenuti novi nalet naše reprezentacije. Umeđu vremenu gledamo još jedan put taj lijepi potez prostora sada i za naše igrače. Modrić je probao gurnuti to za Strinića, blokirao je Benhaim. Olić. I osvojili su to Izraelci, kreće naprijed Šekter. Lizeći start Rakitića, samo je još gurnuo loptu u for Šektera. Šekter i još jednom sjajna reakcija Vedrana Runje. 13. minuta. Napasan je ovaj Etaj Šekter. Novi će to korner biti igrač Hapoela iz Tel Aviva. 7. utakmica za izraelsku reprezentaciju. Još nikada nije zabio pogodak. Vedran Runje je ovdje bio jedan od onih mini tragičara, rekao bih, kada smo igrali u toj pobjedi. Nacija Izraelaca 5-3-2. Pronašli su za sada nekoliko slabosti u našoj igri i uspjeli su 2 puta doći u vrlo izgledne situacije pred Runju. Evo još jedne treće i ta bi mogla biti najopasnija. Ziv i Runje 3. puta za Hrvatsku. 14 minuta, 3 velike intervencije Runje. 3 puta praktički izlaze igrači Izraela sami pred njega. Pogledajmo ovo proigravanje. Čorluka nije bio oprezan, Živ se prikrao s boka i prošao, ali je Runje dobro pokrio prvi kut. Redna pozicija. Bolje da je 3-4 metra još dalje od ove crte 16-terca nego da je na samom rubu, jer ovako se idealno može prebaciti obrambeni zid. Rakitić, ali nažalost nije bio precizan. Kranjčar. Lijepo, atraktivno. Brzo gurnuto prema Rakitiću, pa s malo sreće ipak lopta kod Pranjića. Kranjčar. Modrić, evo prave pozicije za Modrića. Modrić, može li to podvaliti nekome? Olić nije u zaleđu. Olić, Eduardo je u petercu. Olić, da vidimo za koga će se odlučiti. Izbacuje to Auate. Će biti strušeni Čorluka jer se nudila lijepa mogućnost našima, ali Izraelci se nisu libili na ovaj način reagirati. Bio je to Tamir Cohen, pa odmah brzo odigrano kod naših i probao je Olić, malo nespretna intervencija. Rakitić, previsoko je ovo bilo, Olić je već bio nekako u silaznoj putanji kada je probao to zapucati, a u međuvremenu žuti karton za Kejnana. I da vidimo je li to možda 11-terac. Čini mi se da. Pogledajmo još jednom. Rakitić. Tu je srušen Josip Šimunić. Kejnan je bio pored njega. Štark je pokazao na bijelu točku. Šimunić povučen. Ovdje je bio Schildenfeld. Njega je lopta pred prve sekunde utakmice.
Niko Kranjčar će biti izvođač. Kranjčar i Auate. Kranjčar 1:0. 1:0 vodi Hrvatska, 36. minuta. Niko Kranjčar s bijele točke. Krenuo je u pravu stranu izraelski vratar, ali je to bila izuzetno jaka, precizna lopta i to se nije moglo dostići. Kranjčar postiže svoj 11. pogodak za reprezentaciju. Zadnji puta je bio strelac u onoj posljednjoj utakmici kvalifikacija u listopadu prošlosti, ali skače dobro Pranjić. Olić. Čorluka. I vidio je slobodnog Eduarda za trenutak, ali dobro reagira ispred njega za Izraelce Benhaim. Sada pokušaj da se pronađe Barda, tu nije bilo zaleđa. Šekter je u sredini, dolazi na povratnu loptu Vermut i malo su se spetljali Izraelci. Bila je to još jedna sjena, ali nažalost nije tako. Modrić. Olić. Stiže tu Čorluka, Olić. Ima slobodnog Rakitića. Ulazi u sredinu i Kranjčar, Modrić, Kranjčar i Kranjčar! Kranjčar 2:0, to je akcija, to je pogodak koji želimo vidjeti od Hrvatske. Krasno proigravanje, podvaljivanje i Niko Kranjčar, vjerujem, sada smiruje Izraelce i ovu njihovu agresiju i želju da u prvom dijelu zabiju pogodak našoj reprezentaciji. Kranjčar nije u zaleđu, jer vidite tu bijeloga Izraelca tamo koji je zaspao Elroja Cohena i sjajno desnom nogom Varka, lažnjak, pa onda fantastično pogođeno lijevom u drugi kut. Auate također prevaren i pogledajmo tu kombinaciju. Rakitić, Modrić, Kranjčar, Hrvatska vodi 2:0. Jesu li ovo dani obitelji Kranjčar? Cico je sinoć napravio još jedan podvig i jedan je od 4 izbornika koji može reći da ima 100% učinak nakon 3 kola, a evo Niko se priključuje večeras nadoknade u prvom dijelu. Modrić, Eduardo ispred njega Kenan. Eduardo, evo i njegovog udarca za statistiku samo u prvom dijelu. Biće zanimljivo sada vidjeti na što će se odlučiti Fernandez. Hoće li izvući nekog od ovih petorice braniča koji su na terenu, pa zaigrati u formaciji 4-3-3 sa trojicom naprijed, ili će mijenjati nekog od dvojice napadača iz prvoga dijela. Kranjčar, promjena strana, to Olić sada može stići. Daleko od njega stoji Ziv. Olić probao je to gurnuti sa brojem 17 Marija Mandžukića. Strinić. Dobra lopta prema Kranjčaru. Kranjčar i Benhaim. Kranjčar i tražio je ovaj bliži kut. Gotovo da je mogao ponoviti učinak Dudua od prije nepune 4 godine. Hat-trick Kranjčar. Kenan. Ziv probao je to gurnuti tamo prema Šekteru, ali dobro je reagirala naša obrana i sada Kranjčar osvaja dosta prostora. Kranjčar ima slobodnog Mandžukića. Mandžukić, ispred njega Ziv. Kranjčar dolazi na povratnu loptu. Kranjčar. Malo rolica, pa malo lijevo, malo desno. Mora se namjestiti Mandžukić i blokirao je to Načo. Pokušat će Rakitić i neće biti posla za Auatea. Obećavala je dosta ova situacija, ali nismo previše koristi izvukli iz nje. Schildenfeld. Čorluka. Mandžukić. Lijepa kombinacija. Čorluka, Olić na prvoj vratnici. Dolazio je na drugu tu Modrića, ali je pustio da se igra nastavi i tek sada će doći naši liječnici, a pogledajte krvavo lice Ivice Olića. Benhaim je trebao dobiti za ovo drugi žuti karton, a to znači crveni. Evo pogledajte to još jedan put.
skok na loptu, ali je bila jasna namjera njegova rukom da se gradi i pogodio je Olića točno u lice. Evo prosvjeda Mandžukića i Modrića. Evo pogledajte to sada iz ovoga kuta još jedan put i tu dolazi tu u sredinu po loptu Modrić. Evo nove lijepe kombinacije naših. Mandžukić može li sada proći Kejnana? Mandžukić ima Bilića slobodnoga. Mandžukić ne može pucati lijevom nogom, mora se namjestiti na desnu. Pa sada pokušaj iz daljine Pranjića i otišlo je to iznad grede. Schildenfeld. Pritišće Mandžukić tu Ziva i uspijeva odnijeti loptu bez prekršaja. Mandžukić, dolazi Modrić na povratnu loptu. Modrić, pa propušteno je to za Vukojevića koji je dolazio iz pozadine. Dobar prodor Izraelaca, sada može biti neugodno. Evo pogotka, evo nažalost pospanosti naše obrane koju sam pohvalio prije nekoliko trenutaka i kao da sam ih urekao. Taj Šehter, prvi njegov pogodak za izraelsku reprezentaciju, 81. minuta. Kao na šetalištu, na korzu, pustili su ga naši da dođe na rub 16-terca. Niko čvrsto nije krenuo prema njemu, nitko nije podmetnuo nogu u bloke. Šehtar je to iskoristio, zabio za 1-2 i učinio završnicu utakmice. Sada dodatno zanimljivom i neizvjesnom. Bilić, tu je Benhaim. 5 minuta do kraja plus sudačka nadoknada. Imamo li snage izdržati to, a da ne primimo pogodak i da ne uništimo sve ono što je napravljeno u prvih 45 minuta. Rafaelov opet pušten. Traži trojicu igrača u obrambenom zidu. Za sada Dudu Auate koji odlično poznaje Matu Bilića jer Auate brani u Majorki, a Bilić je kao što znate igrač Sporting Gijona. Ovo nije bilo loše. 87. minuta. Zatvori prilaz vratima, ide izraelski vratar pred naša vrata. Koliko drame samo na kraju. Dobar skok Mandžukića. Vermut, treba neko blokirati to i odnio je loptu. Kranjčar, Modrić je tu, da vidimo sada Bilića. Bilić, može li se odmah zapucati? Mandžukić, kombiniraju naši. Ide sada Mandžukić, Bilić, kasnije Auate, Bilić, može li to zabiti? Ne. Nevjerojatno je da nisu probali sa pola igrališta gađati prazna vrata, nego da su išli se 3 puta dodavati. Pogledajte, evo, to je situacija u kojoj je morao reagirati ili Mandžukić ili Bilić. Imaće što trenirati kad se čenje u Izraelu. Bože moj dragi. 2-1 je dobila Hrvatska, to je najvažnije. 3 su boda tu. Hrvatska preuzima ili nastavlja boraviti na prvom mjestu u ovoj